Makioneka marĩ na marakara maingĩ, aruti aya a wĩra marũrũnganĩte nginya wabici-inĩ cia ũgima wa mwĩrĩ, thibitarĩ-inĩ, o nginya wabici-inĩ cia gavana, na mwĩhoko atĩ mateta mao nĩ mekũiguo. Wamekaa na hiyo haki yetu mpaka miezi 5. Sasa tukikaa nyumbani, tukikaa hapa tuko na njaa tangu hiyo siku mpaka saa hizi. Ninakuja hapa kazini 6 to 6 na nikirudi kwa nyumba mtoto wangu ananiuliza atakula nini. Watu wanatolewa kutoka nje wanakuja kufanya kazi hospitali. Pesa yao ya watu wa nje inapatikana. Sisi kama casual tumevumilia miezi 5. Hakuna siku wamesema wacheni tuwalipe hii pesa kila siku. Hiyo 500 mujisaidie na sisi tunakaa njaa. Amwe ao magĩtĩnĩka barabara-inĩ arĩ ta njĩra ya kuonania ruo rũrĩa marĩ naruo. Amwe ao maugĩte atĩ mũtũrĩre wao nĩ ũgarũrũkĩte na njĩra nene na makaremwo nginya nĩ gũtangĩkĩra maũndũ ma bata ma famĩlĩ ciao kuona matirĩhĩtwo kwa ihinda iraya. Ni sisi ndio tunakutana na hiyo uchafu saa 11 ya asubuhi na hatuna vifaa ya kazi, hatuna gumboots, hatuna gloves. Tumeumia ya kutosha. Wametutesa. Wakubwa wenye tuko nao kwa hii hospitali. Hakuna kitu wanatusaidia naye. Kila siku kaeni next week mpaka miezi 5 imeisha. Hakuna mtu anataka kutusikiliza. Kuja hapa, hii ni siku ya 7. Lakini ile huduma sasa tunapata hapa iko chini sana. Juu dawa zingine tunanunua. Uchafu ni shida. Ile shida kubwa sana. Chakula bado ni shida. Akiarĩria andĩki a mohoro, obitha mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Kajiado, Esther Somoire, nĩ amenereirie mũgomo ũyũ, akiuga arĩa magomete matikũrĩhwo thikũ iria matakoretwo wĩra. What happens to a patient here in Kajiado who needs emergency care? They cannot access. The national government recently released, actually last week, released more than 200 billion shillings to counties. Kajiado, being one of the counties, must have gotten not less than 4 billion shillings. Governor Lenku, where is this money going to? Ona kũrĩa ũguo, Somoire oigĩte mũcaara wa aruti aya a wĩra nĩ ũkũrekererio ica ikuhĩ. Kwa sababu Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jabi wa Njau. Na mimi unajua nikisema nimesema. Muandamane na